I dočeka nas Vaha na livadi, ba mi hodamo 3,5 sata, kaže pravu borbu. Pa pravo, pametno. Vaha vala vata da nešto pojedimo. Iskusno, pravo, znaš ti da je to najteže. Pravo iz pokreta u borbu. A našao sam sad na Treskavici kabanice od umprofurskog najlona i one gurtne sašivene netaknuta. U prirodi, zamisli koji je kvalitet. 3 sam našao kad smo hodali, 2 podarane životinje, a ova potpuno ko nova. U mene je kabanica ispala negdje u putu. A znaš koliko ih ispalo, nego to je već na njima lišća, zemlje po 20 sanata. Za 30 godina, ali zamisli koji je kvalitet konca bio, i gurtni neke kože, da nije isto. Nezamislivo. Dadoše mi konačno pušku da nisam goloruk na straži pod kućom. I umjesto da je lakne, materija opakala. Ne vjeruje da nije moja. Sutra će mi mora dat mukiju kad me zamijeni na straži. A da zna da nisam izašao na uvod u istoriju jer sam sa Rajom tražio oružje, ne znam šta bi. Dosta je njih ostalo da polaže ispit. Stari kaže da ja ne znam šta je puška. Da sam sa puškom u ruci drugi čovjek, da dobro pazi. A na šta stari? A tek sam kasnije shvatio da stari govori o obrazu. Nek on ta onda treba branit grad. Kaže, ko bi napao Sarajevo? Zašto? A ne znam ni ja. Možda oni što su otišli iz doma izviđača 4. aprila sa pola koncerta Party Breakersa. Kao i u svakom ratu, u našem odbrambeno-oslobodilačkom ratu, postojali su faktori koje je bilo moguće valorizirati, koje je bilo moguće brojčano iskazati. Svi ti relevantni faktori nisu bili na našoj strani, faktor čovjek bio je nedefiniran, ko je u odbrambeno-oružanim snagama, ko je bio zapravo glavna udarna snaga, udarna energija. To su bili mladi ljudi koji su praktično iz srednješkolskih klupa uskakali pravo u stroj, u borbeni stroj. Mi smo odgajani na jedan drugačiji način, čini mi se, nego danas što se to odgajaju djeca, kako se odgajaju djeca. Komšije su nas čuvale, pazile. Znači, mi smo jedni za druge bili, vezani smo bili, pomagali jedni drugima. Znali smo se možda iz viđenja, ali da je nešto zatrebalo, tu se prišlo i pomoglo. Taj mangupluk koji su oni imali, ali imaju i danas, posle toliko godina ima to u njima, je nešto što u stvari njih krasi. Nije to samo tek tako reći mangup. Prije svega moram reći da je za prvi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine izuzetno bila teška 92. i 93. godina. Iz mnoštvo razloga. Neorganizovanost, neuvježbanost, nepostojanje naoružanja i municije za borbu i tako dalje i tako dalje. '93. je bila najteža godina od svih godina. Zbog toga što smo ratovali sa 4 neprijatelja. Preživjeli smo 93. godinu. U 93. godini smo prokopali
i Sarajevski ratni tunel, koji je na neki način bio jedna vrsta, dao je nešto novo nama, komandantima, za razmišljanje. Kako i na koji način dalje braniti Sarajevo, odnosno kako u nekom doglednom vremenu izvršiti eventualnu deblokadu grada Sarajeva. Prvi korpus i armija u celini u 1994. godini otpočinju sa preuzimanjem strategijske prednosti u odnosu na snage agresora. S obzirom na jedno takvo stanje, već u početkom 1994. a u odnosu na planirane ciljeve, prvi korpus je morao ispoljiti dejstva van svoje zone odgovornosti koja je u početku bila samo odbrana grada Sarajeva. I pristupili smo izvođenju, mi to kažemo izbacivanju, jedinica iz grada Sarajeva na vanjski opsadni pršten oko grada Sarajeva. Tako je planirano da se pokuša u što kraćem vremenu isplanirati operacija kojom bi se snage agresora koji su u 1993. godini izbile već u samo podnožje, u vrh planine Bjelašnice, nadkrile Igman, da se greda koja vodi od planine Bjelašnice ka Treskavici mora osloboditi. Time bi se spriječilo dalje napredovanje jedinica agresora koje je u 1993. godini zaustavljeno negdje u avgustu mjesecu. Mnogi ljudi postave pitanje, pa zašto ja sam morao ratovati na Treskavici? Zato što je to gore kamenjar, pustolovina i tako dalje. Zato što je to najveći dominirajući objekat, zemljišni objekat, gdje mladić gore na Treskavicu na određene male prostore sve doveze helikopterom. Ima odličnu mogućnost osmatranja sa sredstvima za osmatranje. I ima kontrolu kompletne kotline ispod Treskavice, Igmana, u velikom dijelu cijele Bjelašnice i svega do Sarajeva. Svaki pokret osmatra i istog trenutka šalje topovske, haubičke projektile, granate ili određene vrste raketa. Naređeno je formiranje manevarskih bataljona u svim sarajevskim brigadama, u svim brigadama prvog korpusa i taj proces je bio završen negdje do juna mjeseca 1994. godine. U te bataljone manevarske ušli su, uslovno rečeno, najkvalitetniji borci. Naređenje je opet van grada. Jelenača. Željan sam asfalta. Nema linije oko Sarajeva na kojoj nisam bio. Sreća mater nađe još jedne vunene čarape kod neke kone. Kaže da ih u gradu više nigdje nema i da sam u ove 3 godine već 7 pari poderao. A ona svoje dvoje, kaže, nosi više od 30 godina. Ja šta? Možda su i ove 3 ko 30. A nisam joj rekao da ću na Treskavicu. Ne znam kad ću se vratiti. Da li ću? Nešto je zafrkanije ovaj put. Muk. Niko ništa ne objašnjava. Starog nisam vidio. Dugo. Naredio sam da izađu tkonačari, da pripreme logor za dolazak 30 ljudi i tako sam sukcesivno ubacivao ljude do 18. septembra kada sam ja izašao na ovaj prostor i preuzeo komandu kompletnom logoru i počeo dijeliti zadatke i vršiti detaljne pripreme za predstojeći zadatak. Živjeli smo ovdje i s njima u Jelenači, ovdje smo vršili pripreme. Bilo je veoma važno da oni prežive, da tako kažem, te prve borbene okršaje. Jer ono što su oni od znanja i iskustva sticali samo u toku jednog borbenog okršaja, bilo je važnije, bilo je intenzivnije, bilo je snažnije nego
5 godina neke kabinetske nastave. U sklopu tih zadataka trebalo je izvršiti aklimatizaciju ljudstva koje dolazi iz grada s asfalta, dolazi sada u brdsko-planinsko područje, u uslove gdje će biti oštra zima, gdje će biti iznenadne promjene vremena, možda po 3 puta u toku dana. Evo, nakon 30 godina sam prelistao svoj stari dnevnik i vratilo me u mlade dane. I gledam spisak i gledam prosjek godina svojih boraca. Tada, znači, moja jedinica u prosjeku imala 23 godine. Znači, hem mladost, hem dobar moral, tako da ti momci su bili više borci nego vojnici. Trebalo je odrediti mjesto i poligon za obuku, trebalo je izvršiti pripreme sa naoružanjem, trebalo je izvršiti pripreme nagađanja, jer je trebalo oružje dovesti, kako to vojnički kaže, da se upuca, da nišavska tačka i metak budu u jednoj tačci, da može da bude efikasno na cilju. Mi smo razgovarali muški u tim pripremama. Oni su bili svjesni, znate, to su mladi ljudi. Oni imaju svoje kriterije. Ne smije se biti kukavica. Znate, bilo bi poražavajuće. Oni bi više voljeli poginuti, izgubiti svoj život, nego da se sutra priča o njemu da on bio kukavica, da je on izdao svoj kolektiv, da je izdao svoju jedinicu, svoj vod, svoje odjeljenje i tako dalje. Dakle, ja mislim da su i oni sami međusobno izgradili tu vrstu vrlo zahtjevnih kriterija. Nastupali su momački, mačistički, to je profil, psihološki profil jednog diverzanta. Oni su nestašni, nemojte ga postrojavati i gledati je li stao u 2 cm naprijed ili nazad, to nemojte od njega očekivati, ali očekujte najneobičnija rješenja. Vrlo su inteligentni, vispreni, okretni, oni znaju procijeniti u trenutku da li se više isplati, da li je sigurnije po život njega i jedinice, da ide naprijed ili da nosi i da izvlači ranjenog druga. Dok smo još vršili raspored jedinica na ovom prostoru, često su nas obilazili jedinice UNPROFOR-a tadašnjeg. Jedan francuski oficir je tražio da mu pokažem kartu svoju. Naravno, ljutio sam se otkud takva smjelost da mi nešto tako traži. I nisam htio da mu dam bilo kakvu informaciju. Onda je on otvorio svoju kartu i pokazao mi, s obzirom da sam školovani oficir, vidio sam da je to nekakva artiljerijska vatrena grupa, jer mi je pokazivao na karti tačku. I uz pomoć prevodioca on mi je dao tačnu lokaciju brigadne artiljerijske vatrene grupe neprijatelja na ovom prostoru. Bio to Gaj, rejon Gaja. Naravno, nisam mu tada vjerovao, jer je takva informacija, posebno od Francuza, nije mi baš bila vjerodostojna. 26. do 28. ja sam naredio izviđanje, komandant Džindo sa komandirima četa, sa obezbeđenjem i sa 2 komandira voda, da idu pravcem Jelenjača, tamo Lugov vrat, spuste se dole u Čumurane, u dolini ove rijeke, i da se iza toga popenu uz Ploču na Treskavicu. I da prolaskom u noćnim satima iza linija protivničkih vojnika izvide teren na platovu Treskavice i da vide pravce kojima će se kretati njihove jedinice. Nije lako izviđati neprijatelja u njegovoj teritoriji. Mi smo morali proći kroz neprijateljsku liniju, ući duboko u njegovu teritoriju da bi izvidjeli njegove položaje i kako bi u narednom periodu mogli da oslobodimo taj dio zauzete teritorije. Mi smo se dogovorili da sa jednom grupom diverzanata koji su već više puta ulazili u neprijateljsku teritoriju izvidimo i pripremimo kompletne podatke za dalje analize.
To su oni uradili, treći dan su se vratili nazad, nisu ih protivnici otkrili, utvrdili su tačno pravce i podijeljeni zadaci na terenu i stvorili su se uslovi za dalje dejstvo. 1. oktobar pada kao datum, dan D za napad. Taj dan mi, Prva Slavna i Fočanska, naši susjedi, jedini ostvarujemo zadatak. Ostali na ovoj gredi, lijevo preko Lijeske, Hojte, tamo preko Borikovca i do Šiljka ne uspijevaju. Penjemo se na plato Treskavice, veoma su teški uslovi, dolazimo preko Ploče, gdje je djelimično sve bilo minirano, to je jedan veliki uspon, kretanje po noći, tu smo se zadržali 24 sata jer jedinica koja je trebala da uđe prije nas nije mogla, pa smo narednu noć mi prošli, zauzimamo već ove spomenute toponime i ostajemo tu. Sutradan sviće, neka je magla bila, sjećam se, mi nismo smjeli uopšte, znači nikakvo kretanje nismo smjeli vršiti, ni lijevo ni desno. Naređenje je bilo gdje je ko dostigao sa svojom jedinicom tu da ostane. Cijeli dan smo proveli ispod Ploče. Vojska što je bila ponijela hranu za tu operaciju koju smo planirali 2-3 dana da izvedemo, vojska je već taj dan prepolovila tu hranu bila. Najteže u svemu tome je bilo kada smo došli u rejon Šišana, već je svanulo kada jedan vod nailazi na neprijateljsku zasjedu gdje imamo jednog poginulog i dvojicu teže ranjenih boraca. Već par dana prolazi, bez hrane smo, veoma je teška situacija, naravno ne pada nam na pamet da se povlačimo. 2 čete su tu iz bataljona, komanda bataljona. Znamo da je lijevi susjed, koji u stvari naš susjed iz Sarajeva, Prva Slavna, da je uradio posao i prilično smo sigurni, ali povlačenjem našeg desnog susjeda dolazimo u veoma tešku situaciju i gotovo u poluokruženje ili skoro u kompletno okruženje, jer nema nam povratka nazad ni uvođenja rezervnih snaga preko Ploče nama. Čup ostaje sa prvim vodom ovdje na Ogorelom kuku. Ja od onog momenta kad sam se odvojio Čupe, kad sam krenuo prema Čardaku kroz onu kleku, tek tad sam shvatio stvarnost mog zadatka. Vodim 30 ljudi, prvi put u neprijateljsku pozadinu i svi gledaju u mene, a ja u kartu. Ja u kartu i orijentire koji su mi u glavi od onog izviđanja. Spuštao sam se neki možda 3 do 4 sata i vidio sam da sam došao na Čardak. Posjeo sam Čardak, vidio sam s koje strane mi prijeti opasnost, nešto smo zaminirali, postavio sam borbena osiguranja i čekao sam od drugih komandira vodova da izvijeste Čupu da su odradili zadatak. Mi smo, bez obzira na to što nismo vjerovali u startu, dakle, već unijeli u zadatak jednoj od jedinica da u toku borbe ide ka toj brigadnoj artiljerijskoj vatrenoj grupi i da eventualno, ako bude sve uspješno, da se pokuša dijelom onesposobiti. Edo je uvijek tu bio negdje blizu, pitam go dakle da vidim, on spominje Orlicu. Ja od Orlice nisam dolazio, jesam prije malo, Kenan je bio iza, možda i najbliži, jer je bio na Čardaku, Dino je bio malo desno. Dolazi, kaže, to je najbolji pogled. Mjesto dakle se može vidjeti, ima i šume, zaklonjeni smo jer moramo po danu doći da bi nismo tad imali IC i daleko je. Dolazimo i stvarno otvara se pogled i ne mogu da vjerujem na livadama u širijem rejonu, sela Gaj, vidim tenkove, vidim haubice i nikada to ranije u životu nisam vidio na jednom mjestu. Strateški položaj neprijateljskih snaga na Duvinskom Brdu je bio takav da su jedinice koje su smještene na putnoj komunikaciji, znači u zahvatu puta od Trnova, znači Pendičići, Dujmovići, Ledići i Dejčići, znači pravca prema Igmanu, bile su da se čuva i zaštita ta komunikacija iz pravca Igmana neprijatelja. Tank može da gađa na 10 km, a vojnik naš koji je išao da napadne takav tank, on je imao ručni bacač ili RPG, to su protivoklopna sredstva za blisku borbu koja gađaju do 200, 300, 400 metara. Da bi bio pobjednik mora prići jako, jako blizu, a jako i na vježbama se ljudima ruke tresu, a u stvarnim borbenim situacijama to je nešto sasvim drugo. Saznali smo od druge viteške, dakle od Čupe i njegove grupe, da samo neposredno borbeno osiguranje ta grupa ima. To me još više ohrabrilo i u glavi mi se pojavila ideja da napravimo ponovni raspored snaga, da eventualno pokušamo ući unutra i potpuno
neutralisati tu vatrenu grupu, a istovremeno s fronta napasti i dakle osloboditi kompletan ovaj prostor. Ibro pita, molim te Čupo, možeš li naći put sa ovim vodičima, uopšte da li se može doći do toga? Izvini, majke. Pitam djedu, ponovo odlazim, naravno ne pričamo nikome, ponovo to gledamo, djedo lijevo, desno, tada i saznajem pored karti i on mi govori da imaju planinarske staze, desno ja mislim Cikuša, lijevo je staza koja ide dole od Lednice, ali to je na jedan određen način zanemarujem. Izviti moguće prilaze i izlaze sa tog dijela rejona. Znači mora se naći prolaz, ali pitam ga ako bi odlučili da li možemo doći do tenkova. Kaže da može. Ovim borcima druge viteške samo mogu da kažem ono najbolje i čast mi je što sam te borce poveo u Treskavicu. Tada ja nisam ni znao da će se to najvjerovatnije nekad, ne najvjerovatnije, nego sigurno pretvoriti u naš zadatak. Pa vojnički kad gledali tu mi nismo imali 10-15% statističkih šansi da izvršimo taj zadatak. Tu je samo faktor iznenađenja i prolaz i odabir mjesta kuda ćete se spustiti. Ostalo je sve faktor iznenađenja. I zato je taj rizik i uspjeh znači, tog zadatka, jer ulazak na prostor gdje je razmještena ta jedinica, ona nema vremena da djeluje ni da se pomjeri, ona je statična i faktor iznenađenja je tu presudan. Jer ipak je to velika teritorija, tu je trebalo preko 1000 ljudi da bude na tom dijelu da bi zaustavio neprijatelja da to ne uzme. Mi nismo u tom dijelu, stvarno smo došli u jednu bezizlaznu situaciju, nismo imali hrane, nismo bili uvezani sa drugim jedinicama. Niko nam nije mogao da dođe. Naša druga viteška brigada je pokušavala više puta da dođe, ali ne može. Ova Voluja jama tako je napravila presjecanje tog dijela kuda smo mi ušli. Nikako se nije moglo spojiti sa našom brigadom, dok nisu jedinice prve slavne uzele Borikovac i ovaj dio dole do nas lijevo i tada su naše jedinice, rezervne jedinice ušle na plato da bi zamijenile nas. Prva i treća četa, dakle, na taj dan kada počinje ta operacija, pod borbenim dejstvima zauzimaju plato Treskavice, tako da samim tim plato Treskavice biva posjednut od strane druge viteške, odnosno snaga prvog korpusa. Druga viteška sa ojačanjem manevarskog bataljona sa 2 voda iz 9. brdske brigade i jednim vodom prve slavne dobija zadatak da sa platoa Treskavice izvrši ubacivanje dolinom rijeke Željeznice na Dumovska brda i da sa leđa udari na artiljerijske položaje i ove mješovite artiljerijske grupe na taj način podrži napad jedinica s fronta. I spremna je za nove zadatke, spremna je da korača do pobjede. Na posljednjem nekom referisanju na istrojenom komandnom mjestu komande prvog korpusa na Padinama Puzima, referisano je na večer, znači 28. uveče, 8-9 sati, da su jedinice spremne i tako dalje. Tad ja u stvari tek saopštavam između ostalog svim ostalim komandantima. Mnogi su se komandanti tada iznenadili. Pa je li moguće? U toku čitavih priprema za borbeno dejstvo imao sam na umu rizik koji preuzimam kao komandant brigade i rizik u kome će se naći jedinica. Znao sam, ako bude neuspjeh, manevarskog bataljona nema i druga viteška neće biti više viteška brigada. Teško se vratiti onda među ljude i objasniti zašto ste izgubili bataljon, zašto ste izgubili bitku, jer to je katastrofa. Najčešće pomišljao sam da ja više ne bi mogao da se vratim među ljude i da ne bi mogao izdržati taj pritisak i da bi možda i sebi nešto učinio. Tog dana sam zajedno sa komandantom Esadom Pelkom Bržim, komandantom druge viteške brigade, komandantom manevarskog bataljona u toj brigadi i Čupom, odnosno Nežadom Bublinom, kojega smo na vrijeme još odredili, koje je krajnje dobrovoljno
samo inicijativno, čak se može reći, zajedno sa svim borcima koji su odlučili da budu dio nečega što zaista historija treba da pamti. Naime, u tom postrojavanju jedne jake čete na čelu sa Čupom izdao sam zajedno sa komandantom 2. viteške brigade zadatak, odnosno naređenje, za odlazak na izvršenje jednog od najtežih vojničkih borbenih zadataka. Borbena zapovijed za tu konkretnu akciju glasila je da se izvrši napad i da se ta artiljerija neutrališe, da se onemogući njeno dejstvo onog momenta kad jedinice s fronta budu napadale. Rekao sam između ostalog komandantu 2. viteške, ti komanduj sa snagama na frontu. Zaboravi Čupu, za tebe ne postoji, ja ću to između ostalog koordinirati. Također sam naglasio da se nećemo čuti. Zapamtite, svima u oči znači rečeno, nećete ni sa mnom biti na vezi. Kad krenete i kad uđete i prođete prvu liniju borbenog rasporeda neprijatelja, kad uđete u njegovu dubinu, zapamtite da ste onda prepušteni isključivo sami sebi. Izdali smo zadatke, pozdravili se, izgrlili se, izljubili se i krenuli se na borbeni zadatak. Uskoro krećemo. Našao me stari, a davno je bilo kad sam se tako obradovao. Nisam znao da je među konačarima. Sredio nam je logor, a vazda je znao rukama. Buraz je bio na njega. A stari nije htio uzeti moje vunene čarape. Kaže da bi ga se moja mater odrekla. A njemu noge vazda vrele. Zagrlio me. Nekakav se sav smanjio. Pita jesam li vidio Adila. Znam li da moja mater rekla da će se objesiti ako ode opet na treskavicu. A budala je kono postavio pod kruškom ispod kuće i rekao ja odoh. A ode i stari da ne vidim kako plače. Nisam siguran kad sam zadnji put vidio Adila. Zovu na postrojavanje. To je to. Dječaci iz Sarajeva do tada u patikama, neko duge kose i došao tu da se bije sa neprijateljem i sa gvožđurijom. Pitam ima li neko ljudi da se boji. Znate gdje idemo? Onda dobijete odgovor kad vi idete, idemo svi sa vama. Dakle, nikakvog kolebanja nije bilo. U jednom momentu meni prilazi zamjenik komandanta bataljona, kaže, eko što si ti tako žut? Pa ne znam nešto, kažem, osjećam neku mučninu u stomaku, ali ne znam. Kaže, ne možeš ti ići dole, kaže, ne možeš takav, bit ćeš samo problem ljudima sa kojim ideš. Ma nema govora, pođemo do one činjenice, 7-10 dana sam izvižao sa ljudima, pripremao ih na neki način, gdje treba da uđu, šta treba da uradimo i da ja onda ako svirač taj dan kad treba da se krene, kažem hajte vi momci, ja nešto ne mogu. Kad smo izašli iz ovog pojasa šume ovdje, odjednom su nas, obasjalo nas je ovo bijelo, ovi stijena ovdje. I vojska je tad u tom momentu, ja sjećam se dobro, govorila ono između sebe, tek smo sad najbali. Neko je možda mislio da smo pogriješili, da smo na pogrešnom putu. Ja mislim da je bilo i takvih komentara. Tako je, ne znam, sjećaš se, možda smo nekih pola sata i odmorili ovdje ispod stijene. Da se pripremimo, I kad smo krenuli, ja se sjećam dobro da uvijek sam desnom rukom držao sam se uz liticu. Pošli smo ovako negdje pred mrak. I kad smo došli u podnožje Treskavice,
to se zove uz ploču da se popneš. To je nije pristupačan teren za penjanja, za životinju, kamoli za insana. Mislim, puna ratna oprema. Tu ne možeš glavu nazad okrenuti, tu si pao, tu je gotovo. Ne vidiš ništa. Bilo je stijena gdje smo se po 2, po 3 puta susretali jedni te isti. Ne vidi se ništa. Nikad veći mrak nisam vidio. Idemo vertikalno. I držiš se za onu pavipu, znaš. Za kamen se držiš. Cokulama zapenjiš za mali kamenčić. To je nešto... Ja sam tada imao, mislim, 98 kila, bio sam vješt, mogao sam... Sad se ne bi mogao popijeti, tu 100% tvrdim. Konačno smo jedan dan, odnosno zoru, dočekali u šumi, u terenu koji je malo različit od dijela Treskavice koje smo ranije prešli. Teren je šumovit, to je širi rejon, ja mislim da se zove Jablan doline. Šuma jeste visoka. Naravno, ona nije dovoljno za maskirnu disciplinu jer lišće je već uveliko opalo, ali su malo vojska i borci su malo boljeg raspoloženja. Pravimo plan gdje ćemo u stvari ući. Mi znamo da nam je naredni cilj i narednu noć da trebamo sići na izvor željeznice. Po karti od ranije u razgovoru i ja i ono što sam vidio, primijetio sam s te strane, sa lijeve i desne strane negdje da imaju 2 planinarske staze i da imamo prolaz između možda nekih 1-2 kilometara, možda i više, ali da su litice. I da jedino ko nam može tačno i precizno pokazati pravi put, ali kad kažem pravi put, to je bukvalno u metar gdje ćemo ući. Onog momenta kad mi krećemo sa uvođenjem, počinje jak vjetar, kasnije kiša, sve jača i jača. Slobodno možemo kazati jedna oluja koja nam je sasvim sigurno puno pomogla da uđemo neprimjećeni u neprijateljsku dubinu. Ja sam u toku noći od 3 sata ustao u logoru i pripremio se da idem posjesti istorijeno komandno mjesto na Poljice. Po izlasku iz barake čuo sam strahovite jezive zvuke, šuma ječi, zvuci neki kao da plaču djeca, jeziva je situacija. Znači, to je potpuno ocrnilo, ispod je lišće i onda je počela da pada kiša koja se pojačavala. Lišće je inače se kliže i kad nije mokro, teren na nekim mjestima, pa je moguće da je bio između 45 i 60 stepeni, to je skoro pa nemoguće se spustiti, posebno u uslovima noći. Koliko smo god mi bili istrenirani za sve uslove, pa i te prolaska kroz nepristupačan teren, nekom bi ispala puška. I to bi se u noći čulo da nije bilo kiše. To u ovim uslovima, pad puške, ne znam, ranca, čuje se do trnova. U jednom trenutku meni je se baterija upalila. Izmao sam bateriju, znači, od početka, tako da sam čuvao te baterije da imamo. I ona mi se upali, tu nešto osvijetli, rekao, garant rekao zaseda neka, nešto. Čupo je, na mene pogledao, ja sam, vidim u džepu mi, usvijetli se, znate, i ja sam to zdrobio od onoga forije nekakve u sebi to. Znali smo da ovdje s ovih terena svaki ranjen vojnik je mrtav faktički vojnik. Nema šanse da se može s ovog dijela neko izvući preko ovog terena gore preko kojeg smo se spustili. U ovom dijelu
pored Orlice, znači, pravo sam silazak je po danu je vrlo težak, a ne u noćnim uslovima. Borcima smo stavljali na ruksake komade drveta, znači trulog drveta koji daje fluorescentnu boju, tako da dati signal da vidiš da ima neko ispred tebe. U jednom momentu, znači u toku kiše, oluje, osjetili smo samo da gubimo kolonu ispred sebe. Već smo duže vrijeme vani i kiša bukvalno se zavuče u svaki dio, imaš osjećaj tijela da uđe ispod kože. U jednom trenutku, bar sam tako čuo, da je došlo do prekida koloni. Samim stajanjem kolone, gubljenjem vodiča, znači nepoznat teren, odlučili smo znači tu ostati, čekati zoru da svane. Pa najrizičniji dio je od Velike Orlice, kada smo skrenuli dole, kad smo krenuli, vidite, onim putem dole prema, zove se Kruška. Tu je strana nemoguća, stanete, zavalja se kamen, ocisne se, padne grana, svašta smo tu doživljavali i tu je smo na kraju se i podijelili. 3-4 sata je prošlo, meni je trajalo naravno i ostalima puno duže, mada vodičima oni su znali bolje od nas gdje su, vjerovatno kraće. Dolazimo u blizini željeznice. Čujem željeznicu i upravo na ovo mjesto silazim. Ja sam negdje bolestan, oni su me praktično donijeli i ako se ne varam, možda je pretenciozno da kažem, ali čini mi se da sam na ovom mjestu legao i zaspao. Mokri, umorni, pospani, ništa se tu nije osjećalo. Dok nismo se spustili na vrelo željeznice. Obezbijedili smo mjesto tu i uspjeli smo malo odspavati. Ma, to nije bilo spavanje. Ono zečki. Kad sam se nagio da uzmem malo vode, ispala mi jedna bomba iz žepa u tu željeznicu. I onda sam nekakvu šuhu dobio da ću zjaniti tu. Nešto je su meni, kako vam to rekao, to je tako u meni nešto. Imao sam dobro sjećan 200 maraka u zadnjem džepu. I onda sam rekao mi je Fadu Ranu, pošto je moje konstrukcije, rekao, ako zijanim, podaj mi ženi 100 maraka majke poginu. Pa tu noć smo imali neke najlone, ležali smo dole, bilo je lišće upalo, ležali smo na tome lišću, na tim granama i ležali smo jedan uz drugog, tako smo se grijali, pošto je kiša padala, pa drhtim malo ja, pa se ugrijem, pa ona, tako da smo se drhtujući grijali jedan drugoga i tako smo dočekali zoru negdje oko 5 sati kada smo se ustali, kada se počelo svitati, tada smo vidjeli koliko nas ima i šta nas ima. Nikad nisam išao na tank. A koliko nas je, danas bi izgleda mogao. Lažem. Jesam jedne godine na Burazov. A Maza je uvijek dobivao bolje igračke od mene. Od muke moje. Te godine nijedan se nije poigrao tenkom. Razvalio sam mu ga odmah. Iako je bio njegov rođendan. Valjda je halalio. Mi kasnimo. Ko će koga danas razvaliti? Orazeru moj dragi, danas ne bi oplakao. Napunio bi 20. A ja odoh napuniti nešto drugo. A ne mogu srcem na čelik. Ali ako me onaj gore nastavi gurat, možda i mogu. Sabah je, u daljini se čuju psi, uči željeznica i pravimo plan. Još jedan put se prebrojavamo, negdje nas je oko 40. To je veoma mali broj za izvršenje zadatka. Naime, kompletan bataljon ojačan vodom iz Slavne, vodom i 9. trebao da dođe, ojačan sa policijom iz Trnova. Vezom naravno stupimo u kontakt sa ostalim dijelom jedinice koji je već gore jedan dio, vjerovatno je negdje oko Orlice, drugi je dio možda već u putu i doznajemo da će stići. Vrijeme nam naravno curi.
ove korpusne snage na glavnom pravcu su očekivale naš pucanj i tu diverziju na Dujmovskim brdima da oni počnu sa ofanzivnim dejstvima na pravcu Bijela Lijeska, Borikovac, Hojta. To se ne događa. Komandant korpusa sasvim izvjesno vrši pritisak na komandanta brigade. Brzi, gdje su tvoji? Komandant brigade na komandanta bataljona Džindu, gdje su tvoji? Šta radimo? Kad ćemo da krenemo? Ja sam bio sve isplanirao dobro i nisam htio da rizikujem ni jedne jedine sekunde. To se kasnije ispostavilo dobro. Čupo je rekao da moramo da odmah krenemo na izviđanje. Mi smo napravili jednu grupu nas, jedno 10-ak, zajedno sa vodičima i Suljom Ramićem i Ismetom Godinjakom. Krenuli smo ovdje, prešli preko vode i krenuli smo gore prema Kilavcu. Kad smo izašli na jedan put, ima jedan kao šumski put, kamion 150 ispred nas je prošla. Baš Ismet Godinjak, ovaj vodič naš, htio je da otvori vatru na njih. Nisam ja dao. Nisam dao jer ugrozili bi kompletnu operaciju. U stvari, mi smo bili na domaku ostvarenja našeg sna i zarobljavanja tih tenkova. Kenan mi je rekao ne, vrati se ponovo na izvor željeznice i da dođe Čupo i ostali dio vojske i da onda idemo. Ismet se vraća s izviđanja. U međuvremenu pristiže ostatak jedinice, sjećam se dobro, Naranđe, on je bio jedan od komandira četa, dolazi Ekina četa, dolazi ovaj vod iz 9. I prvo što sam u tom trenutku uradio jeste da Ismet sa ovom četom Naranđinom ide desno da nam čini ostupnicu prema Godinji, prema Trnovu, jer to nam je veoma važno. A ja i Eko i ostali ćemo sa ostatkom jedinice naprijed. Sa našeg osmatračkog mjesta gore mi smo primijetili grupisanje ove tehnike koja je bila ovdje u ovom reonu Gaja. Kako su parkirali tehniku, počeli su i parkirati okret prema Trnovu. To je nama u stvari dalo signal da bi najvjerovatnije neprijateljske snage imale namjeru da se povuku u neki rezervni položaj. Zamjenik komandanta javio za ovu neprijateljsku aktivnost i naše jedinice kasnije, već kad smo spojili, u stvari to je bio signal da oni moraju ubrzano, što kažu, trećim korakom da zapriječe cestu koja je išla u pravcu Trnova. Zadatak moje čete, znači, tačno je bio kretanje kolone iz rejona izvora željeznice, pravac Kilavca za posjedanje šireg rejona sedla Kukovi. Znači, vrlo složen i odgovoran zadatak. Moja je četa imala obezbeđenje desnog boka glavnine snaga, jer iz ovog rejona se očekivala dolazak neprijateljske ispomoći i ulazak u rejon Kukova. Police u tom trenutku nisu bile zauzete. Ibro, komandante, možemo li šta uraditi sa policima da bi ja završio svoj zadatak? Kaže Ibro, ove sekunde kreće napad na policiju. Slušaj, kao dobro. Ja kažem, nisam tamo nikad bio, ali na karti vidim gdje si ti. Znam tačno gdje si. Takav pješadijski napad je uražen na policiju da ja to nisam vidio do kraja rata. Prva slavna je takav pješadijski napad izvela na neprijateljske jedinice i zauzela je policiju. U tom trenutku je bilo 5 do 12. Ja sam, ne znam tačno, sad ne mogu da sjetim, čini mi se, bio sam Kina 21 ili Kina 1 u tom razgovorniku. Nazvao sam komandanta Brzog i rekao mu, slušajte, sad te Ferić, kam Čupo sad.
Odjednom smo čuli kamion koji dolazi iz pravca Trnova prema nama i razmišljao sam šta s njim uraditi. Nisam smio prekršiti zadatak, pošto znao sam da je zadatak Dumovska brda i otvaranje prvog metka je trebalo faktički da bude na Dumovskim brdima. Pojavio se transporter iz ovog pravca i tačno ispod nas ovdje, pošto je uska cesta bila jedna bukva ovdje, transporter je nekako naslonio se na tu bukvu i ja tad donosim odluku da prekršim sva pravila ratovanja. Operativno naređenje je za mene vrijedilo do ovog momenta ovdje. Donosim odluku da napadnemo, da napravimo čep ovdje na ovom putu. Počeli smo i mi dole malo žurnije da idemo i vidjeli smo da kolege iz druge Viteške već dejstvuju. Jedan momak, ne znam kako se zove, palio iz RPG-a, pogodio je samohodku i ona kako je išla, ona je skrenula dole s puta i pretvorila se. U međuvremenu su ti Dajčevi stigli, tu se križali, mimo ilazili se. Tako da nam je to bilo malo lakša okolnost, jer nisu mogli one samohodke i tenkovi da prođu. I tad smo mi otvorili vatru, sišli dole. Ja sam gledao one vojnike, one momke, svaka im čas, ono nema ni u filmu. Krećem se dalje, tu je par ljudi sa mnom, jel Suča, jel Fado, jel Dino, uvijek nas je 5-6, ostali idu gore i gledam tank, čujem da je on blizu. Vidite kakve su ove krivine i on bukvalno mora da dođe na 50 metara ili bliže da ga vidiš, mada ga čuješ tamo i na kilometar. Idem odmah iznad ceste. Znači, jer odavde nemam ništa kod sebe ni da dejstvujem. U tom trenutku ja ne znam gdje su bili Munje i Šeli protiv ukopnjaci, vjerovatno negdje s desne strane. Možda su se i povratili u šumu. Idem lijevo i raspoređujem da idemo što dalje, da ih na vrijeme zaustavim. Znači, nenormalna je pucnjava bila nekih 3 do 4 minuta. Sišli smo naput nas 15-ak ovdje, ostatak jedinice otišao iznad gore. Ja sam znao, napravili smo čep, uska je cesta bila da moramo izvršiti svoj zadatak i krenuti prema brdima. Prijatelj moj, Suat Tabaković, popeo se na kamion i znao je da je uvijek meni želja bila ta 84-ka, taj mitraljerski glanc nova, sjećam se koji dan danas, onaj kundak, boja meda je bila faktički, nov je bio. I on je meni s kamiona dodao onu 84-ku, ja sam moju pušku bacio. Redenik koji je bio na toj 84-ci vjerovatno je bio sigurno 7-8 metara. Ja sam to vukao za sobom. Pojavio se tank prvi put, što kaže u životu, da ga vidim u gro planu. Ja sam kao ukopan bio na cesti, okrenuo sam se prema njemu. Stisnuo sam, znači, onaj redenik je samo nestajao. On je opalio granatu preko mene. Ja sam osjetio toliko toplinu iznad glave, pa ne znam, možda metar, 2 iznad glave meni. Ja u tom momentu, te 94. godine imao sam 21 godinu, možda imao sam nekih 70, 75, 80 kilograma. Da li je meni toliki strah preovladao u meni ili adrenalin toliki radi u meni, ja nisam mogao ni lijevo ni desno s ceste da se sklonim. Tank je došao do mene sigurno neki možda na 2-3 metra. Vidio sam cije već na sebi. I moj brat, eto moram ga spomenuti, Buzoku Ismir, tu je, žive. Skače odavde, baš sa škarpe. On je mene, ja sam krupniji bio od njega, on je mene maltene kao da sam imao 10 kilograma. Uzeo za prsa i obojica smo pali ovdje u ovu škarpu. Tank prolazi ovdje pored nas, pa vjerujte možda neki 20-30 cm, ja sam osjetio gusjenice, pored nas su prošle. I mi ustajemo ponovo i on ovdje za ovom krivinom i mi ponovo pucamo po njemu. I on nestaje iza ove krivine. Primjećujemo da jedan dio tih posada izlazi iz tih tenkova i pokušava da bježi niz ovu strminu. Imajući u vidu da sam zaključio da je bilo potrebno da napravimo neku vrstu poluokruženja, u jednom momentu donosim odluku da dio svoje jedinice prebacim preko ceste i da dođemo ispod ceste, napravimo taj manevar kako bi ih doveli u poluokruženje. Kad smo prešli put, koja litisa, koja je bila, znači strma, to je fataš se za drvo, zašto se možeš da pređeš put, kamen, ali četvrti je tank dolazio koji smo čuli buku.
Znači, gusjenice, naske vojske je prešlo možda 10-15 ispod puta i kad smo skontali da ide tank, onda smo se mi zalijepili za neko za kamen, za drvo, za liticu koja je bila, znači, jedan aman za drugog i gledamo se. Imajući u vidu, dakle, da je to sve bilo brzo, dio improvizacije, tu svoju odluku nisam imao vremena ni saopštiti svojim kolegama, komandirima četa, Nedžadu, Bublinu, Čupi, Mujezinu, tako da oni nisu praktično ni znali da se mi nalazimo ispod puta. Ne znajući oni da sam ja sa dijelom svojih snaga ispod ceste, navodili su praktično te naše granate na mene i moje ljude. Onda sam ja reagovao na Motorolu, da ne kažem na koji način, i nakon toga je to prestalo. Nisu oni mogli da pruže tako veliki otpor iz pješadijskog naoružanja, ali jesu iz tenkova okretali se na sred puta i pucali ispred stijene, ispred sebe. Znači, stijena ispred sebe gdje su naši vojnici bili na stijeni, oni su pucali u tu stijenu, jer nije mogao da podigne top na tenku da bi pogodio njih, nego je pucao u stijenu. U jednom momentu Suća govori, Boga mi će oštemat, moramo da reagujemo, jer nije to svejedno. Pored te eksplozije, pored detonacije, pored gelera, ubija i kamen. Sve se to pretvori, kamen tvrca na sve strane. I tada se donosi odluka da se mora uništiti. Nama već nestaje protiv oklopa. Mi imamo bombe, nemamo više zolje, nemamo ništa. LPG, ono što smo imali, ispalili. 2 zolje su bile pokvarene. Nisu mogli opaliti, jer su vlažne od kiše bile, nešto nije bilo u redu. I ova stijena nije bila ovako visoka, niti ova cesta bila ovako široka. I mi to razgovaramo neki maksimalno 30 do 50 metara. I gledamo u tank. I sjećam se dobro, to je bilo iza, nisam imao ovakav plan da ga gledam iz ove ptičije perspektive. Jel? Ja mislim da sam uvidio 2/3. Uzimam zolju, trčam, bacam pušku jer trebam od lokacije gdje se nalazim sigurno 30 metara da otrčim do jedne bukve koja gore iza mojih leđa, da bi dobio bar tog 2/3 ili pola profila tenka, da ga gađam. Zadihan sam, bacam sve sa sebe, dolazim, opalim zoljom i vidim da prođe iznad. S lijeve strane nas bio jedan Zaselan Mirsad. To bio je komandir odeljenja. On je skočio na 4. tank. To je zidano kamen, ali ima 4 metra. I on je skočio s planine na tank i ubacio bombu u njega. Tiho. Kao u grobu. A meni uši melju u gusjenice. Ništa se više ne kreće, a meni bride tabani. Vreli. Hvala, majko moj. Njihovih nema. Moj šute. A niko ni ogreban. Svi na broju. A šta im je? Lijevo, desno, 1, 2, 3, 4, 5 tenkova po razeru. Tone i tone čelika parkirano. Džaba im. Zovu me u neki šator. Kažu, doručak čeka postavljen. Svega. A nije kome je namijenjeno, nego kome je suđeno. Nikad veće pobjede u glasnjoj tišini. Jel moguće? Ja ne mogu tačno sada odrediti vrijeme u tog dana kada smo ja i Čupo se prvi put čuli. I on je meni samo izvijestio, sve je u redu u tom smislu, sve ide po planu. I dao mi je, ne znam na koji način, teško mi se toga tačno sjetiti, nešto mi je kao rekao, nije to ono
a nešto kao puno bolje. Sam sebe pitam, pa je li moguće? Procjenjujemo i u prvi mah i mi sami razmišljamo da skidamo i vadimo sve iz kamiona jer će nam trebati. Jer iza naših leđa imate do Hojte, do Bijele Lijeske 7, 8, 10 km, zavisi koja je pozicija i mi naravno nismo osposobljeni sem par ljudi da se tenkovi upale, da se vraćaju nazad. Uglavnom mi počnemo da iznosimo sav taj materijal iznad. Smatramo da je to grehota i nevjerovatno da to ostavimo na cesti. Dobili smo informacije putem sredstava veze i od Fočaka, jer su oni bili u najbliži ovoj grupi koja je upala, koja je ušla unutra. Dobili smo da su kompletno zarobili i to tako da je sve u funkciji. Šta sad ja sa tim tenkoma da radim? Nemam vozača, nemam goriva, nemam tako dalje. Kad ću to uspjeti? Hoću se spojiti na kraju krajeva sa tom jedinicom u rasporedu neprijatelja. Još uvijek to nije se desilo. Kada mi je između ostalog to javio i Ibro i Čupo potvrdio da su se spojili, ja moram priznati da sam plakao. Ali od radosti. U jednom trenutku imaš euforiju, a onda odjednom osjetite neko olakšanje i bude nekako kao neko blaženo stanje. Ne može se to opisati. Pobjeda u ratu. Nema ni jedan osjećaj u životu se nije izmirio sa time. Upravo sam došao da vidim i da se uvjerim. Znate. Malo je neverovatna stvar bila da smo uspjeli da toliki plijen dobijemo. S druge strane, naravno, da čestitam ljudima, pošto se uvjerujem u to i to sam učinio, i da se vidim s ovim ljudima koji su ovdje od tog plijena u stvari formirali jedan oklopni bataljon. A na Bijeloj Lijesci se nas okupilo, teško je sad reći koliko komandanata koji smo napadali s fronta i čekamo ih. Dolazak Čupe i zaustavljanje tih tenkova i tako dalje, gašanje, izlaze. Ja sam prvo letio Čupi. Moram reći da sam uzeo Čupu ovako, da sam ga stisnuo toliko, vrisnuo, da sam ga okrenuo i ovako, i ovako, i ovako, i tako dalje, bojeći se da ga ne povrijedim od prevelike radosti svih nas. A ta radost je toliko nabujala u nama zbog samog uspjeha cjelokupne operacije, a nadasve zbog uspjeha te diverzantske grupe, izviđačko-diverzantske grupe koja je otišla i izvršila takav jedan borbeni zadatak koji zaista treba historija da zabilježi i da ostane i da se piše o analima historije ratovanja. Je li gotovo? Pa šta gotovo kad nisi pogodio je ga? Vozi, nema potrebe. Ima dupa i trebate raspodijeliti na svako oružje. Evo, ostavio. Imaš još dole. Ako ne pričamo i ne zna se. I trebalo bi i u škole uvesti te časove historijske da direktni učesnici pričaju djeci, jer samo tako možemo opstati i samo tako možemo raditi na tome, na svijesti da se ne ponovi nikad tako nešto. Na moju zamolbu general majora Sladoje Čedomira iz Beograda, koji mi je bio komandir na 4. godini Vojne akademije, sudbina je htjela i mnoge druge okolnosti da se tokom
opsade i odbrane grada Sarajeva nađemo na suprotnim stranama. Moja malenkost kao komandant prvog korpusa, a on u to vrijeme kao načelnik štaba Sarajevsko-Romanejskog korpusa. Korpusa koji je držao Sarajevo pod vojnom opsadom. Sladoje Čedomir, između ostalog, u pismu koje mi je poslao, a vezano i kada je riječ o bitci za tenkove na Dujmovskim brdima u oktobru 1994. godine, kaže sljedeće. Očigledno da su akciju na Dujmovskim brdima pripremili oficiri sa ogromnim vojničkim znanjem. Veoma smjelo, hrabro i precizno. Ljudstvo za akciju je u moralnom smislu bilo izvanredno pripremljeno. Maršruta je znalački izabrana, tako da je omogućila sigurno kretanje do cilja ili, ako dođe do otkrivanja pokreta, da ima veoma širi ljudski prostor. Karakteristično je i to da je akcija izvedena veoma smelo pozadi položaja prednjeg kraja na oko 15 km, mjereno putem i predstavlja polutaktičku dubinu, što je bilo sigurno sa velikim rizikom. Sve u svemu, ova vojna aktivnost i njeni kreatori su pouka za prijatelja i neprijatelja. Svakako zaslužuje da uđe u vojničke priručnike i pouka kao vojnička aktivnost ove vrste, veoma uspješna ili besprijekorno uspješna.